Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pare, apay kabuteng mo ayan ni Marito yan. Nagkunaking kakabuteng ko, pare. Kabuteng mo tupay. Siyak, ti kabuteng na. Aya? Siyak ang nakaturturid na tao, kabuteng na, ti asawa na. Pakpakawan mo ta. Sana mapasamak na ita kanyak, pare. Badong! Ay, sus. Nituyang ko, pare. Payapayan na kamay. Ay, mapara ko, pare. Delikado. Na! Ay, pinayapayan dalaang. Pirmi mo titaray na. Ay, unay kat ni kabadungan, aya. Uray la nagtartaray, anagawid. Ay, kabuteng na ni Marituyang. Ibaon naman nun ani kabadong nga aglaba, kas kada aglinays. Ay, kaasimot ani pari badong no kasta. Nimot Marituyang, umay dito tersinak, ang makichischismis lang. Ay, kaslaba, baunan na ni badong na. Kasta nga road ti style ni Marituyang. Imbagkan ka, Mare. Tadi mo aramidan day takal ni Kapitan. Ay, saan, Maray? Saan nga under ni Inteng? Kat no saan apulos nga agtrabaho ija balay. Ay, kasta aya. Wen, no sumangpet nga agapo ija barangay hall, agid iddalatan. Riingak tulangan inton mangan. Kasta, ti aramid na. Nagbayag kamutan nga agawid. Ay, orela nagtartarayak ang nagawid. Ibagam ki identikasta. Itay pay nga agur-uray dagiti inawam ijay lababaw. Kunak man no naginaw kan. Siyak ti baon mo nga ginaw. Ay, saan to yan? Ibabaon kaya, mate. Ala, inka nga ro ginawan. Apay, ado aya, ginawak. Na, inawam amin na kaldiraw. Ay, uri dagiti kaugoging akaldiraw. Ay, katuan na. Hininayunan pa'y kumaa. Aglinis ka pa'y dito'y balay, kalpasan ti panaginaw mo. Anya pa'y, adapay ka di ipatrabahom kanyak. Ibagam, talipasag amin ay. Angkay, makitkitam ka din ni tata ba daw? Kawan, aglablaba man din. Ay, nagado tilalabaan na. No nakitak itay nga gwalwales, ita aglablaba manan. Kaasimot ni tata ba daw? Masya nakenkwana. Asino kumatisaan ang maasyan, iti aramiden kan kuana ni Marituyang. No mga sawak, diya agbalin nga andar. Ay una, di mo itulok. Awan ti andar iti pamilya tayaw. Angkay, ay ayaban na ka ni Antibanang. Nakatugawak ayaban nak. Igam na matay balunat na. Anya, sige, panawan ka. Apay manan nga enwar mo ti balunat mo. Nabayag nga men, adyak na us-usar. Ha? Pangan-anwam ngay. Ingka gumatang. Ayan di kwarogan. Saan mon abirukan ni Kwarog? Na, Pimanaw lang arudan. iso ko mati ibaon ka agumatang. Sika ti ibabaon ko. Ah. Agibaon kakit din iti sabale. Kwa, anya nga ti gatangag. Suka, kansoy. Day talaga yam. Adtoy ti igatang mo. Naglaka. Soy kanso ka. Darasam tanay, agluto akon iti sidaay. Lapsan ka pa dito ibalayo aparay. Day, so di no ti papanamparay. Di kan dumanamag ta ang mga numalipatak ti gatangag. Ay, agdamdamaga lang mo ta. Inak gumatang. Kasta ya. Nung makita man nituyang ko paray, pagawid man. Na, tasumanao. Malipatak san ti gatangag. Bilbilinan ka lang mo't paray. Ibagam, kinituyang ka nga agawid. Ay nangag ko. Apay tulong ak. Ay, saan mo ta? Panawan ka nga ro din. Tani, nagaduti ibagbagam. Anyaya ti gatangan paray. Ay awan. Disturbo ka. Nay, papanamang Kyle. Nata agdamag kamit. Ha? Apay akas lang makaungat ka. Damdamagak lang mit no sa dino ti papanam. Ay saan kan nga agdamag-damag kanyak ta da pampanunutag agatangag. Kasta ya. Ay, kaya't mo titinapay ang Kyle. Na, ikan ako na. Kahit agtugaw ka pa'y atag merinda ta. Ay, sige man. Nagswerte account. Oh. Mayat. At ito'y titinapay mo. At ito'y mati soft drinks mo. Ay, sus, mayat.
Ada palaman na. Ayos ito. Angay, Nabsugak ah. saan ka di ako namitay nga da papanam? Isumay. Ingka nga raw da na di papanam. Nakman gumatang. Imbaw na ka ni Antibanang. Win. Inakon. Anya ngay tigatangam. Ha? Ala ka, nalipatam tigatangam. Apay ngay adyak matin malagay. Ay. Dakasan. Ay agawid ka kanon maray. Wen, kapitan, talagang agawid akaw. Imbilin ni pare badong apagawidan ka. Sika nga'y kapitan, sa dino ti papanam. Inak gumatang. Aya, sige kapitan, tagawid amutan. Nalpas nga tan ni badong ko amin nga ipapaaramid ko kenkwana. Di ka pa'y umisem, Mike. Idinto tanalpas kumaamin na ngayon paramid mo kanyak. Aguray ka, kita dagiti impaaramid ko kenka. Nunalpas mo amin. Diskumpiyado kan to mga main. Nakalinis kan, check. Nakalabakan, check. Nalpas ko amin nain. Anya nalpas mo amin? Kitwin, Mike. Nakaluto kan? Siyak pa'y tiaglutaw. Apay, di mo kayat tiaglutaw ah. Ha? Imbagak ay ajak kayat. Agnikas ka manin ako nakon. Ala, agluto kan. Darasam. Katsika ngay, anya ngay taramidam. Ay katagtugaw ah. Agbuya kititiv ay. Apay, ada reklamaw. Ay, awan. Sana nga agreklamaw. Ala, agtugaw kan. Kaya nagbuya kan ititibay. Inton makaluto ak, ayabang kantaon. Kapitan, apay ngay amulmulagatan nakmatlatan. Damdamagak, no anya tigatagam. Gumatang kaya. Anya ngay ti umay mo aramidan dito tersina? No saan ka agumatang? Kwa, no umayak gumatang. Anya nga tigatangak. Sikaman, kapitan. Isungarod ti pampanunutak. Nalipatam tigatangam. Ada imbaga ni Banang. Jak mo amon. Lagi pam, no anya dayta. Ay, amukon! Malagip maun. Mantika! Mantika tigatangak. Sigurado ka, amantika, ti umay mo gatangan, kapitan. Sure! Sigurado ak. Mano, amantika ti gatangam, kapitan. Ay, ada akong dungaw. Nagbayag ka! Anya nagbayag asasawam ko no nagpartakak to pa'y aging matang. Ayan nga rod, ti ginatang baw. Supot pa'y ni kagawad ko nagtapno saan amabung. Na, anya na itoy? Kita mantika. Mantika kaya ti impagatang ko. Ewan man. Saan amantika ti impagatang ko? Ay mantika. Siyak pa'y ti surwam. Soy kun suka ti impagatang ko. Ha? Inulit ko pa'y nga imbagakan ka. Apay analipatab ngay. Kunak man no mantika? Ay, kasanuak ngay ang makaluto iti si daan. Kan apay ngamin ang nagbayag ka anapan gimatang. Ay, basol ni pare badong ta dinistorbo na. Nagado ti dinamdamag na. Ay, agpabasol ka pa'y laang. Ken basol pa'y ni kwarog. Ta inayaban na ngagmiryendan. Ala, pabasulam aminan a tao. Wala. Basol da, ta nalipatak ti gatangak. Ay no, inteng. Ay, balunatan kan saan. Ay. Saan? Wala, tapno malagip munto, inton maminsan ti gatangan. Ay, aglisyak. Ay, delikado. Siyak lang arudan din naglinis kas kada naglaba. Naginawag pa'y. Ita, siyak pa'y tagluta. Ay, kaasi kamat, kabadong. Ita, siyak pa'y tigumatang iti Ricardo ken bagas, marek. Kat nituyang mo ngamin ngay. Nagsadot. Kagapgap po na dito tersinam. Nagtugaw adagaws ken nagbuya iti tibay. Anya ngay arikado nga ron tigatangam. Adda na panunot ko, mare. Anya dayta? Anya nga tanu arak langay, tigatangay. Arak? Why? Saanan arikadaw? Isunto mo lang, ngaungit ni tuyang ka.
So, bayang mamay abirukin nak. Sika, ti makam mo. Papanang paray. Ay, kwa, intarayak ni Banang, ta layat-layatan nak iti balunay. Nya, apay na sakit ti mabalunit paray. Pinanawak iti balay ang agong unget. Minta nga rod aginuman paray. Adarak aginatang ka. Ay sus, may mayat Jak pa'y magkata agaway. Tabaon ni tuyang ka. Intagarudan. Si kaman laang ti ibaon ko, kwarog. Ay, katuna, antay. Ingkaman birukan ni uncle mo. Tapay, antay. Pimanaw itay. Dandani akon makaluto. Kaya't masawain, mangantayaw, nantay. Wen ngam awan nga rod ni uncle mo. Awan, antay. Mapan ko biro ka, intanay. Mabisi na kaon. Awan ti mangmangan, no awan ni uncle mo. Awan, antay. Yawit ko niyang kaon. Urayak matlaang ang jay maluto akanan mekin ni badungkaw. Awan mat gayam nga aglut-lutaw. Kano imay gimatang dito tersinak iti arak? Anya? Arak? Apay nga arak? Ricardo, kumati gatangan na. Ngam, baon ka kano ngamin abaon. Isu nga arak laangan ti ginatang na. Napanan na naginuman ngay. Nakita ka nagkuyog da kan ni Kapitan. No kasta, nagkuyog damanan. Ingka kitaan ata nagpaabagatan damot. Makita na jay abadong. Di ka kadi agong unget, Marey. Isukat amas pinili ni Kabado nga aginom. Tanaunget ka kano nga main. Malaksid ang nalaing kapay nga agibaon. Net ko na kwarog. Agawid ka kanaon ko na ni Antibanang tamangantayaon. Bautin nak to pwede, balunet na. Saan ka no, Mike? Paray, saan mo patpatsin ni Kwarog? Siyak tupay, jakon kaya ti agaway. Sigurado ka? Jak kayatan nga awidan ni tuyang ko paray. Nanggag mo? Ay, kwa. Marituyang, yawid mo ni Paribadong. Tuyang? Ayan ni tuyang ka. Present! Adaak dito'y likodam. Oh, ha? Hatumahati ka. Dinakamat ko lang tinagan mo. Adakan adagaws. Ay nagmayatay. Anyat aramida mo ngay paray. Agawid tan badong. Tasyakon ti agtrabaho ijay balay. Si kamot itan ti mapan ijay bangkan. Ay, nanatoyang. Tulungam ni Tata Badong. Tapno saan nga agpasugnod. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.